West Karbi ang along BJP kimia kiban alam pen kacetonti mai pu arun terang pen aning ke phophe alam ke pachata Dokmuka ASTC sahem along ASTC pen MP kilik along kacetoy dun holiram terang aphan karchu Dilai lang pidhangi Rural Bank kimia building first floor along kaceterek Karbi Prime Time along penili Wilburn Kropi non biar tang ton pen arjek tha BJP West Karbi along district amai pharun terang pen BJP kimi lepen akibana ke plak pa koi PC pherang ke angno aning kipung chipaklang pusi baithalang so pen litumai pherang ke pen kat news along biar tanang pali Karbi Anglong Autonomous Council ke charia ke theki dingatung BJP ke bana kimi pu plaksi BJP West Karbi Anglong district aphan plagaret pu Solajong West Karbi Anglong district amai pu arun terang pen aning kipung alam the pherang ke aphan than pachini আজি ইয়াৰ পৰা মই আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিল মুৰব্বী মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো তেখেতৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা অলপ ডিপলি চিন্তা চৰ্চা কৰি যাতে যেন পুৰণা কাৰ্যকৰ্তাবিলাকক প্ৰাধান্য দিবৰ কাৰণে তেখেতে চিন্তা চৰ্চা কৰক যদি নকৰে তেতিয়াহলে ধৰক যিকিটা 1 লাখ কাৰ্যকৰ্তা আছে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাক তেওঁলোকে তাৰ বিকল্প লবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলগীয়া বাধ্যতা যাতে নকৰে গতিকে সময় থাকুতে মানে এইবিলাক বস্তুকেইটা সকলো মানে মিটাব লাগে Maipu terang pen akoi ki pia tengke theory point kora troxiarni men ka je thapmati nomination alok ke jogahut West Karbi Anglong district amai pu aphan parjuje nomination alok ke jogahut BJP alama antari re Karbi Anglong Autonomous Council ke themate jalina tum West Karbi Anglong along ke do lak isi BJP claim bang aphan panu kokputa maipu terang asang ho pherang ke angno ningje বিগত যিবোৰ বছৰ 1,89,000 যিটো আমাৰ বিজেপি অন্তৰৰ পৰা ভাল পদ যিকিটা ভোটাৰে হওক বা কাৰ্যকৰ্তা সক্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তা যিবিলাক বিজেপিৰ লগত লাগি থকাৰ এই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে আজিলৈকে বিভিন্ন সাইডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ধৰক নিবনুৱা আপোনাৰ চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক কাম কাজ ক্ষেত্ৰতে হওক দৰাচলতে মই ক'বলৈ যাওঁ 1,89,000 ভিতৰত বৰ্তমান আজি ডেটলৈকে আজি তাৰিখলৈকে মাত্ৰ গোটেই দুইখন জিলা মিলাই প্ৰায় 89,000 কাৰ্যকৰ্তা সকলে নিশ্চয় কিবা কিবি অলপ কিবা হলে পাই আছে বাকি 1 লাখ কাৰ্যকৰ্তা এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে alangli ningje thulo farukre sir kebra thoksi kebra trok aning kan pen BJP along kacharap lak isiara phan varsai pipe আমি বিচাৰো তেতিয়াহলে সেই 1 লাখ পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা যেহেতু হুদুৰ মোৰ লগতে 1996 পৰা লাগি থাকি আজি পৰ্যন্তলৈকে দলৰ লগত বা মোৰ লগতে আছে সেইকিটা কাৰ্যকৰ্তা সকলক তাৰমানে সুৱাচিতা কৰিব লাগে তেওঁলোকক প্ৰাধান্য দিব লাগে এটা কি তেওঁলোকক প্ৰাধান্য দিয়া নাই নেকি আজি পৰ্যন্তলৈকে তেওঁলোকে একো মানে প্ৰাধান্য পোৱাই নাই কোনে প্ৰাধান্য দিয়া নাই অটোনমাস কাউন্সিল অথৰিটি গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যেটো মুৰব্বী তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো যে এতিয়াও টাইম আছে সময় আছে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰা অলপ পৰিৱৰ্তন হৈ আহক এজন মানে মুৰব্বী ফালৰ পৰা যাতে কোনোবা যে টেলিফোন কল বা কিবা যে আপুনিও প্ৰেজেন্ট থাকিব লাগিব বা কালিলৈ ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰৰ সন্মুখত একজন মানুহ যাব লাগিব সেইবিলাক কোনো মানে খবৰ খাতি পোৱা নাই হয় মই আছিলো ডিপুটি সেইটোলৈ মানে দুখ প্ৰকাশ দলৰ হৈ পেলাই মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছো Dokmuka Rongsupia along ASTC pen MP kilikalong kachetoy dun holiram teranga phan therini phaing koranier keparni arnitili ke thom apor pen alang liphad nomati mahamaya pen korkanthi constituency atum pen Dokmuka mithanga sahem along kedeng mate karcho amai ke padopon birta pherang ke James Malik pen birta na pale Mai Pangcheng Chiaprang Dokmuka Police Station an Cheng Muri Pongsi Gana Parta Jambulia Thon Pen Terang Sangho Phandora Tumpen Kangthum Karni Jengtoy Jeni Padupon Karcho Amai Long Bapuram Be Pen Kachip Hem Phupon Amai Long Aluhi ke Pachini La Pen Mai ke Phalam Theta Alang Li Pen Sia Por Enlo Bangso Amai Long Aluhi Sarpo Aman Pen Holiram Terang Chetong Dun Man Peng Aluhi Aman Pen Johnson Be Daniel Teron
Chumang Kro, Chandrakanta Terang, Sona Singh Terang, Sanjoy Kiling Lapen, Penaan ASTC apan kaching hona ratum apor ting pen chetong dun. Batay la ASTC ahin pen Jabang Dam Kamat Halam Penaan Lam Thidu Laswang Bong Bangke Jasemet Kilang Dam Ningi Bang Puhenok Nil Tu Kumat Ha Bangke Karbi Anglong di Mahasau Pen West Karbi Anglong la Ilong Hawara Long Ben Nona Batay Tum MP kita dundi pu awar sai celong tu kedam tang dengan koporam tu kali kedam tang ana dengan pelone Karbi Anglong ada tum MP to jumbo kita Karbi Anglong di Mahasau lahai hawara pan kerai pon tegi lahai hawara rat dalam kapili dam tegi polam tegi bangkil tum kedam tang MP tum long pel bangke Kongres sesebat Kongres MP tum ekonomi Jasebendak hempre kalam the kumantuan ningkan pen 1969 ningkan pen hempre kalam the kapeklang pondo raso hormata iltuma non kedoboma MP lo akai Biren Singh MP alang li kapeklang pon thi kali alang li bang tuke ason lamong si sangrong kam kem ke dam de hadak sangrong tapi ampara bangka Karbi Anglong di bahasa olong Boro tu phan ST Hills kipi polam the bangke iltum khamkhe tu nai iltum khang tu nai puhur bangke akai Biren Singh ki bangke elo kurong ake la bangke alang leading hang bangke kem bang lilo kamane Karbi tum akai tum vir tem bang si kamata rong lu pini alang taparang para bangka alang li phana bangke Kongres pernah juga ke kroikri tum to kolok se kongres mo mo mata kai tongke to kolok alang li pakai kroik bangke tu ni tapi BJP tu bang mata apari ba BJP tu phana bangke lang plot si non akimia BJP muni phan bang si kende ke pot so kende ke pon pena am ti pena bangke alang tu mata penang kachuri sai dolo tapi BJP ake hoy district presiden tu mata nora bangke la kende ra phana bangke kroikri polam ti teklan tapi apa bangka BJP tu bangke dak tok muka hawar lok masih rat-rat sini bukan ditekan dia hemprek nang pipu kolam dia bangke LKR wani dan ditekan lo hak heronia lo lapen alang tu batai-batai bahai cakap la pita dak hemprek ke wadi pu kali Karbi Anglong council long ke datang ada ko muka mata kecipu Namalam sapor pan bir tamu into prediction. Nilingkan kray silo vote ke joktang. Nilikai ta mathadam. Nili ki piawot lakha pondoma kalite nili ke berate mission along klang pameloma Nilikai ta mathadam ke jokateng pen ke patini avar sai doma. Ningke hanga bang phophat ke joga vote klodam lo puang thai doma ningke hanga party aphan Kachiki klong isia kimia dici vote ke jok ang the kot pen ke patini un adici vivipet henlo Nilining dorik ason anther thip pen kangsai un adici lake isi salajong pen karjab adici lo lapen EVM along cherap lok ahormulo EVM lapen vivipet pen nang liko son si vote jokpo Keng kamisi polling booth arlo kilut vote ke jok ahem arlo kilut dampen presiding officer si ballot unit pekarpo Keng kam hini vote jok milo ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon Keng kam ke thom ake era tur klang loma ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang po Keng kampli kang chap alu klang loma Vivipet along ke klang kang chap alu aphai lang ignoi haladak nang lining ke hanga bang puamen mate ang tek klang loma labang so kang chap alu achet second proxy an siklang choji laso aphilo te amina chi thui pen chebeng pet si siang deng along che thabdam thotpo Vivipet ke isi akimi che thang klong adi chilo nili inut det pia mekar lapen nili chichini komata phansi vote ke jokvek ma lapen nili theklong lo kopima ning ke the klardak chingbar kri ke jokvek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke joka hemar lo pen barbeya prang e phong
VVPAT along patini te kang tha laki kemes na lam lo jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khrena kep choklu puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic raida te non ke nang leji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon Second All Karbi Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Diffu Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000. Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Nona pirbi keman karjonga ka Kopia kopai pirthe ke ba Long lela ne senghe kang sa Batha dam lote ne kayala Oni ache the Na ansi chelo jine Turkimi Academy Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Turkimi Academy Diffu, Rukasan Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The voter verifiable paper audit trail of VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness.
It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Ini siksa kelabo nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ini su. Ini siksa kelabo nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepakeng dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, no nalok Karbi beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, konat lo lake. Di foi ATR lo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, ke chengsi sopin so la pesor lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rong Harpi, Rong Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinang humrig no. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo Pipotat Bir Talong Wangtulo. Kivangji Lok Sabha Kilika Baha number 3 ST Parliamentary Constituency Hinialong Ripen Kachitoidun MP candidate Horen Singh Biapan Dimaha Saulong report ke hang amai kipado dama Birta Katni Sasa Hemalong Therini Phaing Kora Troxiani Birta nang pale Congress atum ja kongkilong chia phan mate Central Sarkar kachari long chia phan pregjam asong penching room si Mahagat Bandhan pusi chiirlo Congress asong jong si Sarkar nang charilote longria lo suluk sodak atumon nang dokok titi Assam along ta Congress atum Tarun Gogoi ke jalin pen Sarkar nang charilo pupen ke inglong along ri khai khayang bong nang pachar volo lasila ke areng kelok asar lamthe divide and rule pa bidilo mate khayang bong isibet padodelo te Sarkar charilong per pa bidilo Sita BJP tum Sarkar nang charilo pupen ki atokano ke doana tuma phanta rehingame pachetang etlo lapen ki dugdat arat phan PMJSY scheme kisukiun ia tuma phan atal amret abhijan pen chenglok ason scheme dengsi varsai piponlo lasil haya varsai ke palong verje phan BJP phan si pahai nang popusi vote ke hang amai long BJP candidate Horen Singh be pen lam thike jai padu Prime Minister Narendra Modi ke jalin BJP Sarkar Central along chari lopu pen ke rong rup lapen atokano along anta kaching thur our side pipon bomlo di hamlai MAC constituency ang kangta towar kaselam ja phan di mahasau to mas council hin pen sai ke deng pon ja phan chesik pon tanglo
di mahasau anggang ke doana khaya tum asong lapet apex budia sai hem ki kimpia tengsi jemia khaya phanta ki kimpi ponjia phan pathik ponlu lapuson rat aparman ki klempi prime minister Narendra Modi a sarkar phan puthot central sarkar ki pachari long jia phan vote joksi pahai nang popusi di mahasau autonomous council CEM debolal gorlo sahin penta adun thuarni BJP vote kereka mai long ningje Dima Hasawang Kang BJP MP candidate Horen Singh Be Hin Pen Adun Thu Arni vote ke hang amai ki chengsia mai Richi Bangalo community holalong si paman panlong Moyalong Aluhi Aman Pen MLA Dr. Man Singh Rongpi Dr. Numol Momin ex MLA Bida Singh Ingleng Dima Hasaw BJP amai phumate Dima Hasaw Autonomous Council EM Nipolal Hojayatum Pen Chenglok Pen an ke thegi dinga tum chetong dun का यो गोबरा है हम जैसे कि हम लोग का गांव में यो रैली आया इसलिए हम बताना चाहता हूँ हम लोग का यो गांव में एस्टेब्लिश 1978 में हम लोग का एस्टेब्लिश हुआ हम लोग का जो पहला तो मुचुदी गांव था इसलिए नया ये बस्ती बनाया इसलिए अभी तक अभी चलता है Dilai Langpi Dhangi Rural Bank Branch Dilai Dimapur Kacheleng Atawarpi Akung Mati Dilai Police Station Adung Akimia Building first floor along There Nipai Inkoranir Keparni Ada Porpai Keba Pormalom Karbiang Long Autonomous Council Speaker Long Gitimu Riding Pen Kang Pupona Birta Perangki Pen Birta Nang Palim Dilai Langpi Dhangi Rural Bank Kahem Kimi Kang Pupon Amay Long Aluhi Sarpo Aman Pen Karbiang Long Autonomous Council Speaker Long Gitimung Chetong Tun Aluhi Aman Pen Bukojan Block Pen Gram Seva Klang Tukili Langpi Dhangi Rural Bank General Manager Ranjit Sharma, Assistant Cashier Pandok Islari, Helper Ajit Ingleng, Ashu Paul Lapen, Chatra Terona Tum Chetongdun. Perangke Pen Langpi Dhangi Rural Bank General Manager Aphan, Lamthe Karjupona Hut Alang Lipen Kaning Jeponke, Nona Kileji Jangme Tikloni Pai ECR Nipenke, Langpi Dhangi Rural Bank Amen, Assam Gramin Vikas Bank Pusyamen, Larpon Polapen, Account Holder Tum Anta Akimi A Passbook, Assam Gramin Vikas Bank Amen Pen Long Puputa Pachinipon Karbi Prime Time Birta Bang Kila Panskang Ton Paniklo Dumit Thakmi Kurbang Tu